الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم Alamды жараткан Аллах Таала мактоолор, жараткан Аллахым бизге мээримдүүлүк кылгын, сен мээримдүүлөрдүн мээримдүүсүн. Аллахумма жал хаза шахра рахил шахидан лана ва ла алейна. Жараткан Аллахым биз менен коштошуп кеткен Рамазан айыны кыяматта биздин пайдабызга күбө кылгын, бизге каршы биздин зарарыбызга күбөлүк өткөзбөгүн. Аллахумма жa'alhu shafi'an wal Qur'ana ilal janna. Жараткан Аллахым өткөн ыйык Рамазан айында жана кереметтүү Куранды кыяматта бизди бейишке жетелеген шафаатчы кылгын. Аллахум яссир фихи кулла асир. Аллахым калган күндөрүбүздө бардык кыйынчылыкты жеңил кылгын. Вашфи кулла марид. Бардык ооруларга өзүң шифа бергин. Вархам кулла майит. Бардык имандуу өткөндөрдү өз рахматыңа алгын. Аллахумма мен арада бил ислами суан фасалит алейхи интиқамак. Жараткан Аллахым ким исламга, иман жолуна каршы чыкса, аларга өзүң өчүңдү, азабыңды өзүң бергин. Аллахумма иннака та'лам анна хунака насан la ya'tuna lis-salati khalfi wa innama ya'tuna yaqsid al-adha. Жараткан Аллахым өзүң билүүчүсүн, кээ-бир инсандар бул жерге жума намаз окуп, молдокенин артында намаз окуйлук, жараткан Аллахтын ыраазылыгын табайык деп эмес. Мусулмандар жана имам эмнени сүйлөйт экен, андан эмне кыйтык табат экен, кантип ыза берсем деген ниетте келеттер. Жараткан Аллахым аларга да өзүң хидаят бергин, аларга туура багыт бергин, жүрөгүнө бекем иман бергин. Урматтуу мусулман бир тууган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: "Туфтахул жанна яумал иснайни ва яумал хамис." Бейиштин эшиктери дайыма дүйшөмбү күнү жана бейшемби күнү ачылат дейт. Файюгфару ликулли абдин ла юшрику биллахи шей'ан. Аллах Таала Аллахтын барлыгына бирлигине шерик кошпогон ар бир инсандын күнөөсүн кечирет. Илля бирок бир адамдын күнөөсү кечирилбейт. Илля раджулан канат байнаху ва байна ахи шахна. Ал күнөөсү кечирилбеген ким десе, ал өзү менен башка бир тууган арасында араздашкандыгы, карама каршылыгы бар. Фаяқулуллаху лил малаика. Аллах Таала периштелерге айтат экен: "Я малаиката анзиру хазайна хатта ясталиха." О периштелерим, могу эки урушкан адамды күнөөсүн кечирбей тургула. Хатта ясталиха, алар өз ара бири-бирин кечирмейинче дейт. Вал мурад бил ухува хуна, бул жерде хадисте бир тууганынын деген сөз ата менен эненин арасындагы эмес, диндеш бир тууганын арасында. Ар бир ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген сиздин диндеш бир тууганыңыз болот. Бир диндеш, бир тууганыңыз ал Африкаданбы, Америкаданбы, же Арабстанданбы, же Өзбекстанданбы, же Түркүстанданбы. Эгер ошонон бир кайгы капаңыз болсо, экөөң бири-бириңе тарынып жүргөн болсоң, Аллах аларды кечирбейт, өз ара бири-бири менен жарашмайынча дейт. Югфар ликулли абдин ла юшрику биллахи шей'ан. Аллах бардык бенделердин күнөөсүн кечирет. Дүйшөмбү, пайшемби күнү бейиштин эшиктери ачылып, илля раджулан, бирок бир кишинин күнөөсү кечирилбейт. Ал ким? Кимде ким бирөөгө көрө албастыгы болсо, бирөөгө душмандыгы болсо, аттыңай, бүгүн күнүбүздө кандай булар көп. Кандай күнүбүздө булар көп. Бири-бириге кызганган, арзыбаган жер үчүн, акча үчүн, мал үчүн, мансап үчүн, мандат үчүн бири-бирине душман, бири-биrini көрө албагандар. Хазани ла магфирата лахума. Бул бири-бирине тарынган, көрө албагандарга Аллахтын астында кечирим жок. Илля бa'da an yastaliha. Бирок Аллах кечирет буларды качан алар бири-биrini кечире билсе. Урматтуу мусулман бир тууган, буга эмне дейсиң? Бир ой жүгүрт, ойлон. Сенин астыңда бейиштин эшиктеринин ачылуусун каалабайсыңбы? Ошо ачылган бейиштин эшиктеринен бейишке кирүүнү каалабайсыңбы? Эгер кааласаң ой жүгүрт. Урматтуу мусулман бир тууган, я Рамазан, о Рамазан айы, сен биз менен коштошуп кеттиң. Бул жерде канча күн акыркы 10 күндүктөрдө Al-wada' ya şehru Ramazan. Koş bol,
Hoş bol o Ramazan ayı. El firak, ajraşuu seni menen. O Ramazan ayı dep tasbihler ayttık. Ramazan senin ötkönüňe jürek kaygırat, köz jaş agızat. Birok tilimiz Allah'ın taqdyrına hiç karşı nerse süýlebeýt. Ramazan keldi ketdi. Artınan ayıt da keldi, alda öttü. Birok tübölük bir gana Allah üçün. Ramazandın Kudayı Şavval ayınında Kudayı. Ramazandı jaratkan Allah, başka 11 aydı jaratkanda Allah. Birok hurmatly musulman bir tuğan, Ramazan ayı ketdi. Oroza ayı öttü. Ramazandan taşkarı oroza karmao var mı? Ramazandan da başka orozalar var mı? Je o Ramazan oroza menen bolgon baylanışыбыз ayıt günden başlap tügödübü? Bul surowga jogap alуу üçin hurmatly musulman bir tuğan kelgile. Deneňer 12-nji mikroýonda Ayşe enebizdiň meçitinde ruhuňar menen, akylyňar menen kelgile. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyaya kelip jaratkan Allah Taala'nın en süýükli akyrky peýgamberi, peýgamberden bu surowga jogap alaly. Hurmatly musulman bir tuğan, tarihta en ulu insan, Allah'ın en süýüktüsü peýgamberden üýüne keleli. Al peýgamberdi jaratkan Allah Taala özü maktap, keremetli Kur'an-ı Kerimde ve inneke la ala hulukun azim. O Muhammed en jogorgu kuluk münöz eesi sensin deydi. En adep ahlaktu münözü en jogorgu çokuga çıkkan sensin. Al peýgamberdin sözün Allah Taala maktap ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Muhammed hiç kaçan özünün nafsından süýlebeýt. Eger al süýlese Allah'ın vahisi menen süýleýt deydi. O Allah üretken zat. Allah'ın süýükli peýgamberi. Allah saga üretken danışmandуулuktan, sırlardan bizge üretçü. O Kasım'dın atası, o süýükli peýgamberim. Ramazandan keyin da oroza barby? Jogap berçi buga. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde buga jogap uluşunday deydi. Yaqulu sallallahu aleyhi ve sellem, peýgamberge bir salavat. Men sama Ramadana, kimde kim Ramazan ayında oroza karmasa ve atba'ahu bi sitti min Şevval, Şevval ayı biz yaşap jatkan ayda 6 gün oşoga ergeştirip ulantıp karmasa fekannema sama dahra kulluh. Al adam kılım boyu oroza karmagan siyahtı soğupka jetet. Jıl boyu oroza karmagan adam siyahtı bolat. Ve keyfe yekunu zalik. O peygamberim kanday? Ramazan ayında bir ay oroza karmap, dağı 6 gün Şevvaldan karmasa bir jıl oroza karmaganday, je daim oşantıp jürse kılım boyu, kılımdar boyu oroza karmagan siyahtı bolat. Siyamu yevmi Ramazan, Ramazan ayının 30 gündük orozası her biri 10'ga jürüp 300 gün bolat eken. Alemiz Şevval ayındağı 6 gün, ondan jürgende 60 gün. Başkaça aytkanda bir yılda 360 gün var. Hurmatly musulman bir tuğan, bul jerde bir basa belgiley turgan nerse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga köçüp gelgenden keyin hicrattın 3. yıldары Ramazan oroza karma farz bolgun. Aga çeyin oroza farz emes ele. Biroq nafil orozalar bar ele. Peygamber 6 yıl orozonu 29 günden karmagan. Aydı Peygamber eşşehru hakaza ve eşşehru hakaza deydi. Peygamber ay 30 bolot, aylar keyde 29 bolot degen. 30 gün bizdin aň sezimimizde 30 gün oroza dep siňip kalgan. Peygamber hadisinde sumu li ru'yatihi vaftiru li ru'yatihi. Orozonu aydı körüp baştagıla, aydı körüp oğuz açıkla deydi. Bu yıl birinci yol biz ulamalar kengeşi muftine bunu talap kıldık. Aldın ala öküm çıkarıp koyup her birinin üyüne barda 10 yıldan beri 15 yıldan beri oruza karmaysızlar. Kalendardı karasanız kalendardın aslında hurmatly musulman bir tuğan bir gün özgörüsü mümkün dep kelgen menen hiç özgörgön emes. Bu yıl biz oşo ayga karagan kezde Mufti Hazrettin emesi jok al. Teleskop başkası aydı karay turgan. Biz özümüz kıbla kılıp karagan Saudiyaga, jana başka musulman mamleketlerge karadık.
Караган кезде кандай? Эмне үчүн бизде 11:30 saat 11:30 муфти чыгып айтты. Бизде 11:30 болгон кезде Саудияда, Египетте, Иорданияда, Эмиратта аларда шам болуп, алар жарыя кылгандан кийин бизде жарыя кылынды. Ошондон кээ бир инсандар жумуртканан кыр издеп, эмне үчүн 29 болуп калды? 30 күн болбоду. 29 күн, ай 29дан кайтты. Пайгамбарыбыз өзү 6 жыл 29дан кармаган. 30 күн болуу шарт эмес. Ай 29дан да кайтат, 30дан да кайтат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, быйылкы жылыбыз Кудайыма шүгүр, шариатка муафык, шариатта пайгамбар айды көрүп туткула, айды көрүп ооз ачкыла. Астрономдордун, астрологдордун эсеби менен ачкыла деген жок. Бирок албетте бүгүн илим өнүккөн кезде илимге карау, бирок шариат айга карагын дейт, календарга кара деген жок пайгамбар. Ошондон бул жерде Кыргызстанда Кудайга шүгүр, биз бардык араб мамлекеттери менен биргеликте бул эме болду. Бир гана биздеги эмне болду? Телевидение башка аркылуу мен өзүм Египетте 7 жыл окудум. 7 жыл эч качан муфти алдын ала бизге окшоп, палан күнү айт намаз болот деп чыгарбайт алар. Алар ошо 29 күнү бардыгы телевидениеде муфтинин сүйлөшүн күтөт. Бирок муфти өзү сүйлөбөйт. Муфти жанагы борборлордон ай көрүндү, биз көрдүк деп айткандан кийин муфти ошолордун сөзү менен элди куттуктайт. Ошондон бүгүнкү быйылкы биздин орозобузда эч бир шек эме жок. Мундан жумуртканан кыр издештин кереги жок. Кээ бирлер шариатты түшүнүп түшүнбөсөн, чубак ажы андай кылды, мындай кылды. Чубак ажы шариатка дал иш кылды. Бул чубактын талабы эмес. Чубак ажынан уламалар кеңеши муну талап кылды. Уламалар кеңешиден Аллах Таала бул нерсени талап кылган. Бул Кудайдын буйругу. Пайгамбардын тили менен Аллах Таала муну талап кылган. Ал эми ыс чыгара албай калдым. Негизи ыс деген шариатта жок. Ыс чыгарсаң айт күндө эле чыгара бер. Кайрымдуулугуңду, айт күнү деле борсогуңду пишире бер. Анын эч бир эмеси жок. Бирок келечекте биз акырындык менен ушуга барышыбыз керек эле. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги темам башка эле, бирок бул бир кыстырма болуп кетти. Шабан айында 6 күн ороза кармоо. Кимде ким Рамазандан кийин Шабан айында дайым 6 күн ороза кармап жүрө турган болсо, ошого дайым улантып жүрсө, жылына ал адам өмүр бою ороза кармаган сыяктуу кылымдар бою ороза кармаган соона жетет дейт. Жараткан Аллах Тааланын сүйүктүү пайгамбары бизге айтчы. Рамазан айынан кийин Шаввал айында 6 күн ороза бар экен, бирок 6 күн катарына туртуш шарт эмес. Аллах Таала бизге жеңил кылып, Шаввал айынын бүгүн 4-ү, Шаввал айынын акырына чейин 6 күн кармасаңыз болот. Арасын үзүп кармасаңыз да. Бирок бир гана шарты, жума күнү, жалгыз жума күнү кармаба. Жума күнү кармаш макруh. Эгер жума күнү кармайм десең, жума күнгө ишемби күнү кош, же пайшемби менен жуманы кошуп кармаш керек. Жума күнү мусулмандардын бир айт майрамы бул. Жума күнү орозонун жалгыз жума кармоо бул макруh. Эми Шаввал айынан ташкары кандай ороза бар дагы? Я Сейид Абул Касим. О, Касымдын атасы пайгамбарым айтчы. Бул Шаввал Рамазандан кийин дагы ороза барбы? Сияму яум Арафа. Кудайым бурса, хажылар хажга барган кезде Арафа күнүнүн орозасы бар. Арафа күнү ороза кармаган кандай сыйлык алат пайгамбарым? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Гафараллаху лаху зунубу санатейн." Арафат күнү мусулмандар Арафат тоона чыккан күнү, эртеси айт деген Курман айттан бир күн ороза кармоо хажга барбаган адамдар үчүн 2 жылдык күнөөнү кечирип атам. Өзүңүз денеңиз менен башкаңыз бул жерде, бирок Меккедеги ажыларга кошулуп, алар Арафатта Аллага жалбарып атса, сиз да бул жерде ороза кармап, өзүңүздү руханий тарбия кылган үчүн Аллах 2 жылдык күнөөнү кечирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Күн чыккан күндөрдүн эң улуу күнү жума күнү." Жуманын ичинде. Ал эми айлардын эң улуусу Рамазан айы, күндөрдүн эң улуусу жылдын ичинде Арафат күнү дейт. Арафат күнү бул иблис, шайтан үчүн эң оор жаман оор күн. Шайтан үчүн оор күн эмне үчүн? Себеп Арафат күнү, хажылар Арафага чыккан күнү, шайтан өзүнүн жүзүнө топурак себип, ыйлап: "Я вайлаху! О, ахвалыма вай болсун! Буларды жылдап 20 жыл, 30 жыл азгырдым, Аллах буларды бир күндө Арафат күнү күнөөлөрүн кечирип берди" дейт экен. Арафат күнү шайтан үчүн эң оор күн. Арафат күнү инналлаха юбахил ал-малаика.
Пайгамбар хадисте айтат, Аллах Таала периштелерге сыймыктанып, Арафат күнү бенделерин көз. Я малайкати, о периштелерим, унзуру ила ибади, менин бенделериме карагыла Арафатка келген инсандарды. Атауни шу'сан ва губра, булар үстүлөрү чаң болуп, чачтары тармал болуп келди. Алейхим атриба, üstlerinde topraklar vel arak, ter degen min ajli, men üçün dahine degen ıstık çak düşte turuşar bular Arafat'ta. Yarcuuna rahmeti, bular menin rahmatımды ümit kılat. Ve yakhafuna azabi, azabımdan korkuşat. Uşhidukum ya malaikati, o periştelerim silerdi güve kılam, güve bolgıla. Nege güve bolgıla? Anni qad gafartu lahum, men bul bendelerdi keçirdim deydiken. Lahum vahdahum, Arafat'ta turgandardı jalgız keçiresin ballahım. Arafat'ta turgan, çaң bolgon, terdegen, kıylangan, kepiniňe orongon, acılardı gara keçiresin be. La, hadisini ulanısını qarang, bir salavat. Allah aytat, afidu ibadi, o bendelerim Arafat'tan kayıt kıla Muzdalifanı qaray, mağfuran lakum, keçirildiňer siler. Valiman şefa'tum fihim, valiman şefa'tum fihim. Siler elemez, siler dua kılgan insandardı da keçirdim deydiken. Allahu akbar. Allah'ım Arafat'ta turdu barızga nasip etsin. Oşondan urmatlı musulman bir tuğan, iblis şeytan üçün en or, en kıyın gün, Arafat gününde Allah Teala bardık bendelerдің günösün keçirgende. Allah aytatken, ve izzeti, iblis Allah Teala'dan surangan. Li Rabbil izze. Ve izzetike ve celalik. Allah'ın senin ululuğuna senden suranam deyt. Kim? Şeytan aytat. La ughwiyannahum ma damat arwan fi abdanihim. Alar bendelerdin denesinde ruhu canı bar bolsa, ölmeyince ölgünge çeyin alarda azgırıuga hareket kılam deyt şeytan. Hem ne deyt? Bendelerdin ruhları canında bar eken, canı çıkkanga çeyin alarda azgıram deyt. Faqala Allahu Teala, Allah Teala ibliske cevap aytat. Ve izzeti ve celali, men özümdün jalgızlığıma, ululuğuma ant içem, la aghfiranna lahum ma damu mustagfirunani yastaghfirunani. Men alardı keçirem, eğer alar istiğfar aytıp keçirim surasa deydi. Sen azgıray ver, men keçire verem deydi. Biroq şartı Allah'ın barlığına bilir şirk keltirmey, istiğfar aytkan sayın alardı keçirem deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan, Arafat günüden keyin Ramazandan keyin 6 gün Şavval, Arafat'ta oroza varken, ya Resulallah, Arafat'tan taşqarıda oroza bar mı? Je oroza menen baylanışыбыз tügödü. Yaqulu sallallahu aleyhi ve sellem siyamu yawm Aşura. Peygamberimiz aytat, Aşura günleri oroza qarmau. Yawm Aşura yawm najjallahu fihi Musa aleyhisselam. Aşura degen Musa peygamberdi Allah Taala Firavundan jana anın askerden Musa peygamberдің kutulgan günü. Peygamber Madinaga kelgen kezde Madinada Yahudiler oroza qarmayt eken. Peygamber surayt. Bular emne üçün oroza qarmayt dese, bul günü Musa peygamber jananın imandı birge dostoru Musa'dan Firavundan jana Firavunun askerinden kutulgan gün eken deyt. Peygamber aytat, Musa menin peygamberlikta bir tuğanım, anın kutulgan gün üçün men de oroza qarmayman. Eger emki jıl bolsa, Aşura gün elemez, 10-cü gün emes, 9'du je 11'di koşa qarmayman deyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa peygamberдің Firavundan kutulgan günüge Allah Teala'ga şükür kılıp peygamber oroza qarmagan. Oşondan bizge de musulmanlarda Aşura gündörü oroza qarmagandıq al sünnet. Ve Musa indama zahaba lil maw'idil madrub. Musa peygamberge bir toxtalsak, Musa peygamber jaratkan Allah Taala menen joluğu üçün Sinay toğuna, Egipet'te toğu vardı Allah menen uwadalagan jerge. Emne üçün Allah'dan kele turgan parakçalardı vahiy kitabını alış üçün bardı. Al jerge barganda Musa peygamber Allah Taala uşunday kayırıldı. Bir peygamberge salavat. لقد رأيت في الألواح مكتوبا أن تأتي أمة قبل أن تستقر لقمة في بطنها يغفر الله لها كل ذنب. O jaratkan Allah'ım deyt Musa. Maga jönötken parakçalarda okudum deyt. Musa peygamber düşen parakçada bar eken, o Musa kelecekte bir ümmet kelet, al ümmet tamağını jep, tamağı kursağına jaygaşpastan murda alardın günösün keçirem depsin. Alar kim? Peygamber aytdı. Musa aleyhisselam'a Allah Teala aytdı. Annahum ummetu Muhammed. Alar Muhammed'in ümmeti. Emne üçün alar tamak jegen kezde tamağı kursağına ornaşpastan alardın günösün keçiresin dese Allah Teala li annahum yebdauna ta'ama bi bismillah. Sebep alar tamakты bismillah dep jeşet. Toyuş menen
Alhamdulillah деп Кудайга шүгүр келтиришет. Ошондон алар бисмилла менен баштап, алхамдулилlah деп дуа кылган бенделердин күнөөсүн кечирем деди. Урматтуу мусулман бир турган, дасторгонуңда канча түрдүү тамак аш бар. Аллах Таала ошончо тамак ашты берген, Аллах сенден эмнени талап кылат? 2000 сом айлык берген жетекчиң канча нерселер сенен талап кылат? Аллах өмүр бою сага рызык берип кетет. Дасторгон толгон тамак аш берген Аллах сенен 3 эле нерсени талап кылат экен. Биринчиси, аз-зикр, эскерүү. Берүүчүнү унутпа. Ким берди ал? Аллах. Ал зикир эскерүү деген сөз, бисмилла деп баштагандык унуткан жоксуң Аллахтын ысмы менен. Андан кийин аз-зикр ва шукр, шүгүр кылуу, жеп курсагың тойгондон кийин эшекке оонап куланып жатып албастан алхамдулилlah деп Кудайга шүгүр келтир, бул шүгүр болот. Бирок шүгүр менен зикирдин пайдасы болбойт, арасында фикир болбосо ой жүгүртпөсөң. Кара, арыбыз коонуң баары бир топурактан, бир суудан өстү. Булун түсүнү ким өзгөрттү? Даамын ким өзгөрттү? Ким жаратты муну? Аллах. Ой арасында ой жүгүртүү. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисти улантып айтат. Муса пайгамбар Аллах Таала менен жолугуу үчүн барган кезде Муса пайгамбар айтат. Жанагыны Аллахым мага жөнөткөн паракчада окудум, келечекте бир үммөт келет экен, ал үммөттүн тамагы курсагына жайгашпастан мурда күнөөсүн кечирет экенсиң. Ким? Ал менин пайгамбар Мухаммадтын үммөтү. Себеп алар бисмилла менен баштап, алхамдулилlah менен тамагын түгөтөт, аларды кечирем деди. Муса пайгамбар айтты: "Аллахумма иж'ал уммати минхum." Ey Allah'ım, menin ümmetimdi de Muhammed'in ümmeti siyahtı kıl dedi. Allah Teala ayette, yok bu Muhammed'in ümmetine tanıdık dedi. Musa aleyhisselam ayette, ya Rab, qara'tu fil alvah enne hunaka ümmeten cealte lehel ardı mesciden. O jaratkan Allah'ım, maga kelgen parakçada okudum, kelecekte bir ümmet geletken al ümmetke, jer şarının bardığını meçit kılıp koysun. Kalagan jerde sajda kılıp, jerde namaz okup ketever etken. Wa turbatuha tahuran, toprakların sen tayammum kılıp tazalık için jaratıpsın. Alar su bolbosa, toprakka tayammum kılıp ketever etken. İc'alni ümmetimu, ya Rab, ey Allah, menin ümmetimdi de oşondoy kıl dep Musa surandı. Faqal Allahu, Allah aytdı, ya Musa, innahum ümmeti habibu Muhammed. Alar menin süyüktүү paygambarım Muhammed'in ümmeti dedi. Sizler jönünde. Kala Musa aleyhisselam, Musa aytdı, qara'tu fil alvah al munazzala aleyya. Maga düşürgön kitabımda okudum dedi Musa paygambar. Emneni okudun? Anne hunaka ümmeten, kelecekte bir ümmet keletken, el keletken. İza hamma ahaduhum bi fi'li sayya. Alardın birisi bir jamandıkты oy jugurtup, jamandıkты plan kılsa, maksat kılsa, niyet kılsa, hazır meçitten çıkkandan keyin biröөнүн çöntögүнөн urup ketem dedi. Je bolbosa moroza чыгыш менен атың өчкүр аракка кайра барам, достошом десе. Bir jaman niyet kılsa, birok fatarakaha khawfan mink, birok oşo günöөнү kılar kezinde Allah'ım senin azabından korkup oşonu jasabay koysa. Koy, oşunu kılbayın, Allah'ın aldı günü kör bolboyun dep, Allah'dan korkup niyet kılgan, maksat kılgan, plan kılgan günöөнү atkarбай koysa, katabtaha lahu hasana, aga bir soğup jazat ekensin dedi. İc'alhum ummeti ya Rab. O jaratkan Allah'ım menin ümmetime de oşondoy keremet ver dep Musa paygambar surandı. Faqal Allah Teala, Allah Teala ya Musa, innahum ummeti habibu Muhammed. Alar menin süyüktүү Muhammed paygambarımdın ümmeti dedi. Kale Musa aleyhisselam, Musa aleyhisselam aytdı, ya Rab, o jaratkan Allah'ım, maga jönötkön kitabыңda okudum, kelecekte bir ümmet kelet eken, alardın birösü bir soğup iş kılam dep niyet kılsa. Alı kıl elek. Çıkkandan keyin Kudayım buyursa bir jetimnin başını sılayım dedi. Je bir aksakaldı varıp sıylap maşinesine oturup koyup jol körsetip koyayım dedi. Je bir eki jaraşkandı jaraştırıp koyayım dedi, uruşkandı. Eki uruşkandardı jaraştıram dedi. Felem yef'alha. Birok oşo niyetini çıkkandan keyin atkargan jok. Katabta lahu hasana, niyeti üçün bir soğup jazat ekensin. Fa iza fa'alaha, eger oşonu barıp niyet kılgan jakşı soğunu kılsa, katabta lahu 700 700 ese, vallahu yudaifu limen yasha, vallahu vasi'un alim. Allah 700 ese, 700'ünde köyrök anın ihlasına karata beret ekensin. Allah ötö bereşen keremetli zat degen ayette okudu. Kal Allah Teala, Allah Teala aytdı, innaha ummeti habibi Muhammed. O Musa, al seni okugan menin paygambarım, süyüktүү paygambarım Muhammed'in ümmeti dedi. Fakale Musa, Musa aleyhisselam bu nerselerdi uqqandan keyin ne dedi? Bir salavat. İc'alni min ummeti Muhammed ya Rab. O jaratkan Allah'ım meni de Muhammed'e ümmet kıl dedi.
Meni Muhammadқа үммет қыл деді. Урматтуу мусулман бир тууган, сен жана мен кандай бактылуубуз. Пайгамбарлар үмүт кылган, пайгамбарлар кыяндалган, каялына жетпестен Аллах Тааладан суранган Мухаммад пайгамбардын үммөтүбүз. Муса алейхиссалам айтты: "Якулу ли раббихи иджални мин уммати Мухаммад." Аллахым, мени да Мухаммадка үммет кылсаң болмок экен деди. Фаякулу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Муса пайгамбарга жооп берди. Араф сүрөсүнүн 144-аят. Ya Musa, inni istafaytuka alan nas bi risalati. Ey Musa, seni adamlar